Bwahagizire ngo Uganda ine myanya mingi y'uburambuzi kandi bonire y'abantu kurwa mu bicweka byona bari kubasa kurambura. Very critical for Queen Elizabeth National Park. I have gotten many tourists telling me the animals have reduced here. So they prefer Kidepo, Murchison Falls. But they all told me if we have chimpanzees, we shall have a complete circuit where you can come and do the big five. Then you come, you do the chimpanzees. Then you proceed to Shasha for tree climbing lions. Then you proceed to Windi for the mountain gorillas. That circuit would be a very, very rich circuit in terms of tourism heritage. Bwagizire ngo inshuro zaciyanja na Queen Elizabeth National Park zinenyamisha nyingi na mnonge mpundu ebihindwira amagaraga abanyagisoro aho abarambuzi bari kutunga uburaro hekibaretire entasya. Zempundu turiyoni twenda ngo tuzegese kutura n'abantu. Rero abajungu batandika kuja kupereza sente. Mwachenda ati nk'abantu bita ba Kibare bona babira bagiga habwe mpundu za hoteli ejeje misiriyanyu abatakani bija na nebitongore bikuru ushanga bya leta then sente zikurugamo umutwaro ho cyangwa nk'abataka so amashomero ganyu amarwaro bagakora gona ushanga kija cyatungura kimwe icyanga. Umuhezi wa Speaker hagambere ebi obwabirabwine habature ba Mitoma District kuganira habyo kwigura hensharo. Tuchakira munonga tuchakira n'emikono ebiri habukuba no kurugira hakababo chimpanze truck yabire leta abarambuzo bwirobo konka cija cyafa kitakakuzire mwene yana abasa kukigaruraho ntuza kuchakira n'emikono ebiri ntuza kuchagera abakuba ntureba ntuza kutukurakuranya kutuha umureve yitu n'umukuzo mureve ndijo. Pontius Zuma urwadden wa Paka agambire Sky TV ngo nko muringo gumwe go kongeza ahanturage y'enyamishwa batandikire kurunda empundu. We are committed to habituating these groups here so that the communities benefit and us government will also benefit. Thank you. Umuhezi wa Speaker yongere yagira ngo ibya hotel na n'uburambuzo mu district ya Mitoma nibasa kongeza habyentasya ubu biri kureta hemeromo na no kurenda ubuhangwa. Yambana nangundo zitezi abo kwa amahoteli nikaza kwa gari kunu hata bine makasente tuzakorengana nimwe ngombe kama hoteli hoteli z'abarambuze ekiro kimwe umuntu nashashura sente zitaransi ya miliyoni. Bakire koko n'abajunga bakuriye abatakareba gekikoko so nyine mwana wanje ku Bwindi mu hoteli yo kurara mu buri kiro ni miliyoni 10 burimo wijana no mukazi warenda kurara ufumba sabiya habi basika twarara mu standard kimwe katujya kushemererwa acyabiri wotatubire tarakwera so mwana muraza kweteka maka sente twebe ngo ntunguka twagireta kuri. Makaragandi hagutwine abavyo bamutoka omuri hoyi